Tala fata mai ki Tuvalu taia o ngali tēnei. Ko whai o ka amata o tō wā kōko ngai te wai as tēnei. Ia kai mai ko nei, e whia watu nea o sta mawhi sosoani, e hauala ki te viti o tēnei ni whakatoka atu nea o tamaliki ne. Ia a te viti o tēnei, e to e whakamasawa mai ke tātou tamaliki, a te ao ngā o te Fuluga o Lima ke mā, I se lewa e, lua se fulu se e kone, I o me tai lewa atu. I te viti o foki tēnei, e lua vaenga o te viti o tēnei, te vaenga mua mua, e whakasi atu ne au, me tāpe whea ne te sopu, a te manu tēnei ngō ki te coronavirus, ne, e tānei a pe whea, ke mate a te manu tēnei. Te vaenga I te lua, te tāua me kai ia, e fulu tau lima, ki se lewa e lua se fulu se e kone, I o me tai lewa atu. Me au ngā ki, kai e tau o ilo ane kou lua tamaliki a te wheitu tēnei, ne? So se konga e nofukoi ei, me nofukoi te whale a konga, nofukoi tau whale, I o me tā whao mai tua I tau whale, ne? I o me so se konga e whanoko ki ei. Masaua, fulu whaelo lua lima ki te whaim te sopu. E whakatū mau ne ko te tū mai tau lima, ki se e ailo ne manu e o lai tau lima, ne? Ia kai nono mai lai tau viti o tēnei, ne? Ke maina ko ulua me kai ia e tāua te Fuluga o Lima. A te sopu e lua na wheitu, te hydrophilic head, te lako te wheitu e piki ki te vai, o te hydrophobic tail, te lako te wheitu e ofanea pui o te virus. Mea nei ko wholinga the soap molecule. Te wheitu ki te ulu, te hydrophilic head, e piki ki te vai. Te soa wheitu, te hydrophobic tail, e ofanea te pui o te virus. Tēnei te coronavirus. Ko nei a mei roto. Te RNA, o te glycoprotein. Mea nei ko te lipid envelope. Te rai ofa ngōwhia ne te soap, ona me whai te maisini. Ka patele ro te sopu ki te coronavirus, ma ko whai ngōwhia te ulu ki roto. Ona, me te pui o te virus e whai te maisini. Ko te uke o sopu I patele ki te virus, ko te mawhawawe foki te pui o te coronavirus. Ka e mate foki te virus, mo toki tua a mea tāua I loto. Ka atine tā mate te virus ni te sopu, I tāua te tiupe o fulu tālima ki te vai. Ki fulu ke atea mea mate o te virus tēnei. Ka ia e tāua ke fulu a lima ke elewa te lua fulu se e kone, tamaliki. Ka whakatusan tātou te pēni lanuan tēnei te sopu. Ni la wala e fulu I neko I o lima ke mā. Fulu o walo filima. Ka otu koe mai konei fulu o tua lima. Masaua o fulu foki pēnei tō sua lima. Ka otu koe mai konei, ko fulu neko o Vaasii Matikao. Ka otu mai konei, ko fulu neko o Matua, pēnei. Whai foki pēnā, tō sua Matikao Matua I tō sua lima. A tua Matikao koe, e fulu neko pēnei. Koe manako ko te mea ke fulu whakalei, ko te mea ke maulima. A te Fuluga o maania, e whai pēnei. Whai foki pēnā ki te sua lima o koe. Kai whakaoti te Fuluga ke e oko ke usoko ngā lima, kai tamaliki, tēnei te pungai e fulu ke elewa tā lima. Ko te mea ke e oko te sopu ki sose ko ngā konga tā lima, tā maania, tā lofi lima, tā tua lima, o tā mate sose manuie. Ia tamaliki, te la goti nono ko loi video ko na e lua, te la nei, ko tau nei ko lua o, lasi te lua mainanga, ki te aonga o te sopu ne, te la e tau lo ko lua o, fulu a lua lima ki te sopu ke mā, I se lewa e, lua fulu se kone I o me tai lewa atu, ne? Ona la me na patasi a te sopu e tāne ia te coronavirus, ne? Ko te lawen tātou me tāne te sopu pewe te coronavirus, te la e tāua ke fulu whakalei o lima ki te sopu mo te vai. Te sopu e tāne te coronavirus, ai na palua te vai e fulu ke mane ia ke atea, e ave ke atea ne ia te coronavirus mai lunga I tau lima, ne?
Olo ki te akonga, masaua te whikau tēnei gōti ne watu ne au, ke mawhai o pui pui koe, pui pui au, pui pui a tino tau ka ainga, kai mai se ei, ke pui pui tau atu whenua, ke mō aloa e oko te coronavirus ki lunga i tau atu whenua, ne? Me ka alofa tau Matua, ka alofa tau tamana mo tau tupuna, ne? Me ko la tau gona ka pokotia mahalosi the coronavirus. Te la la tamaliki, tau mawhai mahalosi o whai te lua tō mā ke lua lima. Tēnā fuata maliki, kai whakawhtai lasi mo te lua whakalongolong. Utoko leo, te tāki ei, tōku whenua.